ning mga taong dali kay masuko, labi na ning mga ginikanan, dali kay na malibka sa ilang bakba, animal ka, di ba? Wa mo kasuway sultian sa inyong mga anak, kamo mga ginikanan, wa mo kasuway animal. Kana sa kung atong isig ka tao, animal ning tawhana di ba? Nakasuway na mo anak sulti. Wa muna ningon si Kristo tingali nga ayaw ihatag ang mga balaang buta ngadtos mga iro, ang mga perlas ayaw ihatag ngadtos mga baboy. Unsa may pasabot ana? Wa sa ko kasabot bitawan murag akong paminaw, murag na mag-usay kamo labi na ning mga ginikanan, abisan ako pare no na mga ayo diha nimal ni mga tawhana sige balik-balik nya ihatag din tagaila na pero nga akong una-una nimal ni sila sige balik-balik atong ingnon nga patrabaho mo di gyud mo trabaho salig lang dagko ra ba kay mga lawas nimal man ni mga tawhana ihatag nimo naa na sa imong una-una. Balaanon man ang paghatag, pero kung ang imong una-una ang nangayo naging ka sige balik animal ng tawhana okay na magigasigig sunod-sunod nako dito pa ko sa kaning prison ministry dito pa ko sa SPFY hangtod karon naaga sunod lang yapon wa pa man sad mga matay kadugay na to nya ako hangtod karon maura gyapon inyong motor ay padir oy kung lisod kay mi padir iglakaw ako una-una usay animal yung tawhana pero mohatag yapon ko pero ang akong una-una animal para ko na mo pa eskwela kasi imong anak niya imong anak sige lag kahagbong siging duwa sa computer lakwat zero kaayo buangon kay tanan ba imong pa eskwelahon nindot man na siya imong gastuan pero animal tapulanan ning animal nya imo gyapon gastuan so unsa may maayong buhaton muhatag ganita sa tao huna-huna agyod nga siya tao ayaw na gyud ako na ning Osbon din ako magunahunag animal moingon ako lan anasad si Jesus kani nga man si Jesus unsay imong gibuhat ngadtos labing ubos sa imong isig ka tao mo nay imong gibuhat nga rin ako mo na ningos Kristo buhata sa uban ang buot ninyo nga buhaton nila kaninyo buhata ba ano bang imong tanaw ng imong isig ka tao nga mao si Jesus kung si Jesus mo anha sa inyong balay o sa inyong buhaton inyong nganlag animal giling niya imong tupad nga makaako kag balikas na Jesus kana bang Jesus bang inyong silingan nga manuyupay kaayo ba kana bang sugarol kay nga Jesus ba na may daghang rong tao ginganlag Jesus tay akong nadunggan nga kana bang kuan ba ang asawa yang ba na Jesus nya porti mangyong anang may pagkasipaton gyud bang inom sugal sus mo singgit ang asawa Jesus uli na dili panuwaya ka animal kang Jesus ka naku patay si Jesus isog sa kay asawa Jesus maingan sa iyang bana mabdana na natoy pare sa una katos anhing Monsignor Santos de la Serna ingon siya ayaw intaw nganli ang inyong anak og Jesus or Jesus or whatever nga related sa ngan nga Jesus kay simbakog inyo nang balikason inyo nang kasab-an niya Jesus angan si Jesus mo inyong gipasabot ya kana ra bang ngalan nga Jesus the holy of all names and the only name in heaven and on earth that can save us. Nya imong gibalikas ang halangdong ngalan ni Jesus, patay ka diha. So ayan na lang yung balikas ha. Ingna gyud kanang mga nanginahanglan mao ni si Jesus. Kanang mga tao nga ang batasan murag iro nga imong hatagan nya libakon pag yung kay kuman imong hatag matud pa mo sumbalik og mupaak nimo sige lang kanang mao ni siya si Jesus ana ha inyo nang buhaton dota kanang
nagamong-among sa imong gihatag kanang ingon mga perlas yatak-yatakan lang. Nabitaw ko'y gipanghimo og mga scholars ba, bay-ubay naman ginang akong nagastuhan na mga buutan na sa mga buangon kanabang mga scholars nga magbinuang lang nako itong dunay pipila gyud nga pagka end na sa 4 years sige ko gasto di pa man kuno siya mo graduate. Ingon siya nga napabaya ko'y subject nga sa Miranan, Father, murag adto pa kus October mo graduate ako. Ngano man sige magkag-summer, unya upat naman ka tuig nga doon na pagyog kay summer. Ngano di man ka mo graduate? Nga upat ra man ni ka tuig imong kurso. Wadyo ko kapugong giadto na kong eskwelahan kay salik ra man ko niya kay buutan sad kayo sa akong tagaan. Sus ang resulta di ay naapay 18 ka subject nga wapan niya makuha. Nya naa pagay balanse nga mga 41,000 kay wa day gipangbayad ang akong gihatag gasigilan day date sa iyang uyab dito lakaw-lakaw. Mukuha lang ko sa ka-subject, 2 ka subject. Ako din siyang gistoryahan, hilak-hilak siya nako. Mura jud kag iro, no? Mura jud kag baboy. Imo lang giusik-usikan ang akong gihatag nimo. Nya kay di man ka di ay angayan pa nga mo eskwela. Ala sige, undang lang usa. Sus kwenta-kwenta na ko sa akong nahatag niya for 4 years. Murag sobra mga 1 million. Das mga bayronon, da pagid atong iyang sigpangayo, palit pa og laptop, palit pag cellphone kay gamit ko no sa ilang eskwela. Napay mga project sig hatag nako ano gunas 1 million no yatak-yatakan lang wa ka graduate. No? O kamo pa ato sa man ninyo? Ako lang yun ahuna mauni siya si Jesus nagkinahanglan og pagsabot, nagkinahanglan og pagdawat, nagkinahanglan og pagmahal. Na lakwat sa pamor. Pero masag ko mutagam wa man ko ni surrender sige ra mangyapon ko gasto. Ingno lang na nako akong gigastuhan nga ayaw taon niyo kusiki kay dili ni ako iyan is simbahan, iyan is Ginoo. Ipahinomdom lang ba? Lain nga description ni Jesus ningon siya ang langit sigpit ang ganghaan, narrow nya lisod pagyud ang dalan. Ang impierno lapad ang ganghaan, ang sana lapad kayo nya sayon kayo ang daan. Asa man mo ro nagsubay sa daan padong sa langit o daan padong sa impierno? Unsay ganahan ninyo nga kinabuhi kanang sayon o kanang lisod? Sige. Lingi ako ni mong tupad na unsay imong ganahan kinabuhi kanang lisod o kanang sayon? Muna nindot kayo pagka-describe ni Jesus kay anhi ta dinhi makaamgo nga kining paghigugma sa mga tawo nga ang batasan murag baboy, murag iro, mao di ay ni ang makapalangit nato kay lisod man na. Lisod oy kana mga tawo sigig pangilad nimo, kanang imong bana nga sigig pangabit nya imo gyapong higugmaon, mao di nay daan padong sa langit kay lisod man na kayo. Kanang imong silingan sigig panglibak, kanang imong igsuon nga ilugon yung tanang kabahinanan, ikiha pa ka. Mao din na sila daan padong sa langit. Kay lisod man kining pagpamaligyag slat kada adlaw, nya gamay-gamay ra taghalin, mao din ni makapalangit di ay basta di lang ta mo surrender, no? Lisod man. Sayon ra man ang pag-ingon nato. Di ako'y project 35 million. Naday mo ingon, oh, Father, 35 million. Sama na, sayon o lisod? Purting sayon na eh. Sayon kaya, gana. Pero kita mag-ambag-ambag ta ba, matud pas Tagalog, magtampo-tampo ta, one slot, kasiging irog, hinay-hinay. Lisod, pero mauday na makapalangit. Sa akong pamalandong, nakaingon ko nga,
kini di aing langit nga giingon ni Hesus nga lisod nya sigpit nya lisod, pwede din siya himuong lapad og sayon. Ibaw mo kung saon? Wa mo kibaw? Na ako'y nadiskubrihan nga pamalandong ang langit sigpit nya lisod, pwede din himuong lapad og sayon. Saon man? Kinahanglan atong himuong sayon ang kinabuhi sa nagkalisod-lisod natong kaigsuonan. Kanabang kung kita na may muhatag og kasayon sa ilang kinabuhi og atong palapdan ang ilang agianan, ang langit sad in relasyon nato mahimo sang lapad og sayon. Diri sa atong unang pagbasa, si Abraham, siya man mo'y leader, si Lot, iyang igagaw, mao man to'y iyang igagaw. Nag-away na ang iyang mga sulugoon kay daghan na kay sila kahayupan. Unya, kuan, di na paigo ang ilang sibsibanan. Tanawa ha, si Abraham, siya ginaghuna-huna, magbuwag ta, aron di mag-away atong mga tao. Nya ikay unag pili asa ka padong pasabot, make the first choice. Ang iyang igagaw nga kanini ang iyang igagaw nga kanana ang nag-agad lang sad niya, mao iyang gitagaan sa first priority nga mopili asang lugara. Pasabot niingon si Abraham, ug unsay imong mapilian, ako ang sunod. Kamo, o papilion mo na ay first class, second class, third class. Nya na kay maid na kuyog. Asa nimo ibutang ang maid? Sa first class, nya ika na lang ari sa second class na akomodasyon. Kanang mag-blessing kog balay, kasagaran gyud igadto nako sa couples room, lapad, dagko kay bed, napagikaugalingong CR, air condition pag yun. Ngatos mga anak, mga gihapon, air condition. Nigabot na ko ngatos mid, double deck pa, wa pag-i-aircon, alimuot kayo, gamay pag yun. Kanang mga tag-iya ng balaya, sigpit ang langit para nila. Sige, balihan ninyo ang inyong mga maid, mo na muhigda atong lapad kayong room, na ikaugalingong CR, na idakong TV, na aircon, nya kamoy higda atong double deck nga huot kay tanan. Tanawa, di ba? Lapad kayo ng langit para ninyo. Ano wa mamomoto? Mao na bitang moingon ko ninyo, piligro kay na kanang panalitan ron. Kanang mo parking ka, kanang mo parking ka dias daan. Public road ba nya imong parkingan? Unsa may imong gihatag sa imong isikataw? Lapad nga agianan o sigpit? Imong gipagamyan ilang daan kay imong mang giparkingan. Aporte sigpitas imong agianan dito sa langit. Murag di jud ka na makasuod sa langit. Nya sa imong pagparking dias daan, nga imong gigamit ang agianan sa publiko, imo silang gitagaag sayon nga agianan o lisod? Nalisod. Peligro pang madisgrasya. Mabag-id sa imong giparking or sa ilang paglikay sa imong giparking, makaligis ba sila, makabag-id ba sila og kay mo counterflow naman sila. Daghang kay na dinis ato, kani di na magidunta ko katuo nga dinis ato naa pa na siya, pero naa pa magyud dito sa syudad, makasabot ta kay balay dito gahuot-huot. Ato dagko kay mga lugar diri, na dagko kay mga space. Pwede ra jud kang mo parking diha unahan og jutay. Di gyud ka maong mulakaw nya maghimog grahian dito sa unahan nga napa mangidako kay lugar, pwede ra panpanan adto mo parking. Anha gid i-parking tungod sa iyang balay, nga ang iyang balay ang atop level na karsada, ang bungbong dool na kay karsada, parkingan pagid niya
tupad diha, habulan pagid ang iyang giparking. Ang karsada, usa na lang ka, manya kay tuwa masay ni sumpay dito, di asay ni sumpay dito, pag ni sumpay dito, taas-taas gyud nga one way na lang, nya inig dagan diri dapita, mo counterflow. Peligro na sad nga magkabangga ay imong gilisod-lisod ang imong isig katao. Lisod kay imong pagsuod sa langit. Pero nasa uban nga ako yung nakita, galisod-lisod yun silang panpan. Ano naman sa ko'y nakita, malipay bitaw ko. Gipanpanan gid nila ang kilid silang balay nga taas kay nga tong pangpang. Kay dool naman sila sa kanang murag pangpang. Nya gi suksok kinilang ilang sakyanan dito ngang pikas ligid mao na lay nagyatak diri sa karsada. Na piit yun ba nga to nako kani malangit gini. Kay galisod-lisod gid siya so diha nang iyang gipanpanan aron lang gid ang karsada malibre. Lisod baya sa nang ibuhat nila. Nasa uban ang iyang parkingan tuwa dito sa unahan. Ibutang dito niya maglakaw pa doong sa ila. Kana malangit kina. Di lang gid niya iparking diha bisag nas dool sa daan kay nga naman makaali naman obstruction naman sa karsada. Mga examples lang ni ba nga kanindot unta kon magsigit tag hunahuna nga akong hatagan og kalipay, tagaan ako og first level of happiness or the best happiness nga akong mahatag sa akong isig katao. Sama ni Abraham gitagaan gid niya dakong kalipay si Lot kay gipapili niya una niya ang pinilian ni Lot, ang sobra sa pinilian ni Lot mo'y giangko ni Abraham. Pero wasad pasagdis Ginoo, ningon sang Ginoo, kining tanan sa dinhi kanang kutob sa imong makita ihatag na nako nimo og sa imong kaliwatan. So ang Ginoo na sa inihatag og nindot ni Abraham kay iya man gitagaag nindot si Lot. Sige, lingay mong tupad. Inasugod karon hatagan ti kag nindot. Sige na. Kamo mga asawa, ingna imong bana, dong unsa may nindot nga imong gikinahanglan kay akong ihatag. Ingon day imong bana, nindot kay natong silingan day. Isa, okay ra. Og nindot to para nimo, okay ra gyud. Wah, gini to, sige na, manindog na ta.